Арызга баткан адам жасайтын мындай bir керемет дуга бар екен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Hazreti Ali radıyallahu anhu'a үйрөткөн bir керемет дугасынын бирөөсү: "Ey Ali, егер мына мен үйрөткөн дугаларды айтатын болсаң, Алла Тағала сенин карызың Ухудтун тауындай үлкен болса да Алла оны міндетті түрде өтейді" дейді. Ол дуга мынадай екен: Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Wa Allah'ım, meni өзүңнүн халал болгон нерселериңмен ризыктандырып, мени харамдан узактат, харамга муктаж кылма. Және мени өзүңнүн сый-сыяпатыңмен байыт. Және мени өзүңнөн башка эч кимге муктаж кылма десе, Алла Тағала міндетті түрде оның қарызы Ухуд тауындай болса да өтейді деген екен.